Adom for no ase na Adom ne humo bronti e na ama yenso yete sede ayete tetrabada abodwem na mogedi mafu sane yeda na se pa erade hia yensika de ohia free ye hwa no se yede ya no fafa ebetontom no ne ada na se te no nko awo ya eye sense obekọ yebusum bi ho ne yese fa we bra na fa beda ase nyame onye saade iti se na uti ase a de wano keke kase erade medase eno so de ye fa mu akwaba Adom TV Badwam so Mamechra Diamond ewa ha Oma hine kwabna sante ewa ha Mididi efia amankwa tamaklo Wilba Kofia Mpedu Presla Anaman dache hine Freweze akwa oja me nimre fredi ba PRO ewa ha aikwa ha dikwe ewa ha ena Thomas ene MCL yedo bia se yeda mo ase papa madofo memam nyina kwaba yenua nya ha na ba pressa nka aye wo fie Makai okay, well. 2002 na Mira Radio Gold Studios na Bafubone Radio Fan Currency yi. Na peja TV o na se me kaka ti na me call your first program no morning show Radio Gold na adwuma me di kan boy. De odemia beduni. Oh. Ebeneza. De odemia beduni. Oh. Aw Ebeneza meda wase satan no so na ejina so pa ba enyum na fina mete o make akai no me hu se na eho ofa so pa Ebeneza wa bedun crime abedu radio kese pa Radio Gold na kofuri baby obi amechia bibi mic ni sa na maka to na ma monitor akra ufi techi my classic FM ana jo mama mete so amesore no ma was opportunity to say Radio Gold. To be be line kaka no ma ka to kaka die pa na so no ma say be me be in there 4 times. And I go for research also oh good morning Mr. President. Oba no be za na as wa buru na graduate won gaza me yan go any na be say papa oni ba dey ye be tension afa ba for say ba na wo je ti man titwa we na wo be bie Radio Gold ama obi atu nka oh radio for football in currency and Radio Gold team nyina o man so for na ya kwachi I don't know why I na pay ma famosa ochia me badwemba of K Master Richard and afi papa ya okika brofa kesi sata no jina papa ni papa yeah papa ejuma so bia besom yeah papa ni papa you easy brofa kesi a sata no jina so okaka no na o mai sa papa ne brofo no na ye brofo papa hey and obi say ha supporters number 2 papa ni ye mo ati papa ni brofo no kwa ne nim yeah papa ni brofo si papa ni ono with man nwina no pawi wa achi no ana prime eye BB Manson nitrate munyina James Jenny Boatin obobia munyina obobia dako yeah chia munyina I don't know but ana pem say no crowing obobia na check TV program bi oba media ni man also media person oba no yina no adwuma ni woni o mo ana ne kwado yeah okay so achia munyina na the 8th day of February the month of love debiada onyama mi no mo da on James Edia hey my head this month no beware of word no beware of word ozo busumu we dey man go first you know anko family fie nim me fam me boto ano me fam me car ho me car na makotwro don't touch me akakwa fa so be wurem because all touch ya na wo bie we okay no akronfa dwe be koso mo say o touch e be blow say sisters da ne pa mo edi besraw is a month of love we jina Kofi and Pedro Welbeck in taban kese pa no so ye no kwa akopem se no nkono ko ebebo ene eye ebnada de bia da me kaiwa afie hu se na sen onyame adom ne ahombrasim ebnada abnane kwabnafo no ejai ni pedua ni nyina esi o do ntimi kra 12 ye untimi esa se me kasa bebrebe nti 11:45 11:30 na me dey see from ba o de obetimi di akọ because no o tira office on our sound man
and I said designer I want to be anywhere we use what she set here we go to your bomb copy say e bo to one man set aba e do energy to stay is it no what say sound ma no so say the why focus next year sound na mayi asamato o ti pressure da form e say bela toja quickly bo be ko da ko fa kase e bo no mama fa daily guide toja eno adom kase e bo amane bi amasaman ye program na we na kwisa mo say to be pabna me say erade enyi ye mfiri nkwanhia amane ne nsohwe mu no ye mfe ni agro anopa me be say sabe ebesi mi mu hwe se de obi ekọ na afi by the time ade ebesa na obi ama enti say erade nyi ye mfiri nkwanhia musuo ne esan mu no ende ye ma remfi hwe omote ba bi o ya ne yese nkwanhia se otu kwan kwanti mi tu kwan ote ho twele atwi aba won mo so enipa nan adwadefo nyina omko omo epranso ene wo mu ti anu odene wo hwe delegate bokrata na taxi no mini so sini so just say erade yesro ya hu ya mobo ate na nkwanhia bi say na anu oden enti ehu asem ni wunya delegate da bokrata na bosa mane no yenko pay 3 na NDC amanyoko franka 2020 osaye kanema mpanino wo bisa ekufuado amemu se ekufuado wo se wa memu emu bail out pa de wo wa penso pa de ba na na se economy asi form nti question wo bisa no ehu asa wodun wo wonti ase se yi level nko na betumi age yemfi ya ho hia biremu nti wo ko pay 3 da bokrata delegate no e de aba mame Sheila ayokobotwe anono ye Shelly ayokobotwe nti Sheila ne Shelly ne spell ni say or Sheila or SHIRLEY and your SHEILE and so Sheila and Shelly la okay yeah Tiwani Shelly foreign o se nkabom pe ene betimi akotia ku se enya nkabom abibra man Ghana enya nkabom ku bia ntime mayemu eho asem ne mining review committee so yapa ho entoma de bokrata delegate de aba no pe ya jebre ne mu no so kra ubetimi akan ni nyina asi nti wonya bia wa ha e kira ha nso nie Senegal for o mafa covid-19 nya hwe kra o am say obi ni ho ani gie pe ni mo nyina Ghana kra ke be ya mena broso to mo di nkunim for the first time kra so the ene holiday the whole country eno anu no a ene bena obia ni woni di na ka we kra fo mo ho ka utu fie ne adi nua ne ene me ma ani gie mo nya na nyefe na Ghana ye ntimi anu ba bia ba fa o ka nya hwe nyame be nyame Ghana time ase nyame do yesi obia obia bombai onu jao ba Senegal for congratulations my do because on Egypt share now to me share Egypt na so woni adi my yade ba me so Cameroon for mo yade ma me pa hey from 3 to 3 mo yade na Burkina ade na Ghana for so bo modern o ka se dey si etutu ye nyoma free mu ntem na ewia se ade de se de ade da no wan fa nto a efrito Ghana for amomodin no na ye mpese ye kwa komase mo ma he Ghana for amomodin ya chirem Ghana for blasters for mamachi a omojo so baby omodu anam du ye no Ghana Tyson so enie de nyame aka na muni jidi ohu Kofi Ampadu ne Diamond na muni jidi debi Ampadu fo aseme me fo abone da debi me fo abone da pacho ma kam Ghanaian Times na me ko the Ghanaian Times enie na finance minister say government will appeal Moody's credit rating finance ministry inti ora kenoforiata na kasa se kratafa no de toso adunusia no okokenka bo hu se ekwa de koforefore 11 ni nyina enti eno ho aseme no GRA couldn't account for 97 confiscated vehicles and also no asensi bio wo mo atumi amu ho akonta enti eno so kratafa no de toso 9 $4 million SNET funded children's library left unused. It is net for Koshasi $4 million dollar ni bi America de no. Womo de Koshasi so akwa nkosi hu after 5 years ni. It no so Ghanaian Times ebo ho ama. Ne nra de si ye
ewo nsawama bonte so no ye na moso bio fi se o se crafim dada Ghanaian Times enie Abna mini abema owura so chia wo na oda senso say na Awurade ahyira wa yo kese amen so owura ne abusua ni nyina mechia mo ate o hweda ne so nti na me de ofa me dia wa no de ka kire no mum go ya kra ya kwada mene ni gina ho obi be ka say me kunu am say e bia sa na nyame bon owura na so nti ene nyina na e bi ya kesefo owura bi so enkofa enketenkete nto ho so ebre tie ba ma me ntufu owura makosa ati bi ni mpe me koye mo dieting ebo be 9:45 no owura kasamo ya owura sena bibi je fridge mo kasamo to die koso Oma ye bo makasefo no munyai sa na nyame bo just that did ye na show ho so yi no abadu de o ba na ti no mu na ye hu abadu o ba na abadu o ba na bia yi bi e kwa na wa ye na he pe se ne fu o ye na he dia ya me bo sa ya o de didi ye wakasa o ana abadu at 40 pe se me datia pe se me na se abadu at 40 u be te se me o ba na se chebe tie ho Elimo. O de new name. Am Pedro de o ko bi ante. Nti o de yam to so no 6 parts. E wa hin ye hu afu na share te kone. Ara 6 parts for you hu ma ye hu an. Ene so o man so ye 6 parts. Be de 12. Daily graphic the Democrats no. Eni asamba ko pa kwa banana diamond. I say ya na ye refi. Say Enra yes 7th. Yes 7th. Hey, we are said that ye buff the rafa female genital mutilation. Okay. Yes, still upper east and upper west. Yeah, my treaty chose a wine. There's a feeling into a mati every hawkra, but they're bad. Me who didn't any purpose almost saying I'm home. Ye try mana the nephew. A mamma gidi. Hey, but I see a problem. I was a brass, still cases in was show. Mummy and Sesame, now Mamma, no, I want a son, Mummy and Sessan. Nasama, and from ages 15 to 49. No, yeah. Now, 15 years, one to that. A hard drink. And you go for PR, you wanted that to at all. Oh, won't it? You need trust idea no one. PR, you call was on too much. But apart from a crowd and Nemono, you see a woody. Yes, the pain crowd. Because quite fast yen or yen, sir. Also, a bema crowd on ye and son, Sebi a channel cotia. I asked our phone when who be the hair warm kum. Almost for Bobo or not, baby. Not Wabokolabi, na Yaubi. Also, Usha. Ya no usha ni ntino wante saa ba sa wunyina asa na yetwa obi bibia ano de ya wudie anyway na ade na yesi yetwa be ma ye ntwa na die no bi ho nso yentwa ne be ma ene ni nyina na me ma ne bi wa o nam saa be no yare rom de mama no infections nko a okay o yentwa so aba say de o de be ko ho si ya no kura no na o mpese obeti infection nko a but me on baby on my kakono matenase o de say minim so betenase ba ono no kura no baby fo bi ne BBT ya bro o de nyi e bia be guri be ko fa do sia ka se wa to ma se word na ise ya e ko fa do sia ka se re ba e bi di ko wachi